9:30, za neke već uveliko dobar dan, za neke još uvijek dobro jutro. Za jedan dio Bosne i Hercegovine ovaj federalni dan nezavisnosti u Republici Srpskoj ovaj dan se tradicionalno ne slavi. Sa nama sudionik tog vremena kad je Bosna i Hercegovina dobila nezavisnost, ne samo kao građanin koji je izašao na referendum, nego i kao politički akter. U pitanju je, kako smo najavljivali od jutros, gospodin Zlatko Lagumdžija, mnogo titula, ali vi kažete da najviše vam odgovara ona bivši predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Najviše mi odgovara profesor, odnosno student. Mislim kad je ova politička aktivnost. Pa i kad je politička aktivnost, više koristim zdrav razum i ono što čujem od ljudi u taksiju, na pijaci, kad se šišam. Mjerite puls javnosti. Mislim da sad mnogo više znam o tome šta se dešava nego kad sam slušao drugi. Voljela bih vas pitam, to vas moram ali kasnije pitati, koliko ste mjerili puls javnosti za ono vrijeme SDP-a, pogotovo kad je on krenuo, nažalost, nekom silaznom putanjom, ali hajde da se sad malo fokusiramo na ovu 92. na referendum, na proglašenje Dana nezavisnosti. Sretan vam prije svega i ako može naša kamera da prikaže, vi ste jednu specijalnu kravatu za ovo jutro odabrali sa ljiljanima, kažete da vam je to baš ratna, dakle, iz tog vremena. Jeste, to je u stvari, to je kravata koja je starija od Dejtonske Bosne i Hercegovine. To sam na jednom od svojih boravaka kao tadašnji potpredsjednik ratne vlade, VD predsjednika ratne vlade bio. I to je kravata koju zaista koristim samo u specijalnim prilikama. Kravata koja je sa ljiljanima. Nisam je našao u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj. Našao sam je u jednoj velikoj razvijenoj zemlji. Nije važno kojoj, dakle nama bitnoj zemlji. I otad je nosim zato što ona u sebi ima i evropsku simboliku i simboliku onog vremena, a vjerujem i onoga o čemu mi danas razgovaramo. I vjerujem i nekog novog vremena koje je pred nama, povratak tim vrijednostima tog vremena će nas sigurno dovesti do prava. I evo, koristim priliku u startu, zaista sam gledao jutros kad sam pokrenuo sada vaš razgovor sa uvaženim profesorom Imamovićem i zaista je toliko bilo lijepo slušati ono što profesor uvaženi govori i koristim priliku i sam da čestitam svim građanima Bosne i Hercegovine Dan nezavisnosti. Taj dan kad je, kao što smo već čuli, ali tu uvijek treba ponoviti, preko 2 miliona ljudi se izjasnilo za suverenu Bosnu i Hercegovinu, nezavisnu, ali... I Srba, i Hrvata, i Bošnjaka, i ostalih. Pa znate što je, ja sjećam, mi smo pred referendum, da vas podsjetim, Miro Lazović, Ivo Komšić, Nijaz Duraković, rahmetli, Krstan Malešević, tadašnji potpredsjednik SDP-a, profesor, jedan divan, jedan čovjek iz Banja Luke, Krsto Stjepanović, Nikola Stojanović, režiser filmski, rahmetli Meho Bašić, da ne pobrajam, Emina Kečo, te ljude iz tadašnjeg predsjedništva SDP-a, Karlo Filipović. Mi smo preorali Bosnu i Hercegovinu na stranačkim tribinama koje smo pozivali ljude da dođu, građane, da im objašnjavamo u čitavoj Bosni i Hercegovini zašto treba izaći na referendum. I tada je izašlo, dakle, preko 2 miliona ljudi, pazite, koje je glasalo za nezavisnost. A pazite paradoksa. Danas, tužan sam danas jako iz 1000 razloga, kao i mnogi koji smo noć teško prošli, gledajući nesretne ljude kako se smrzavaju i ove koji s pravom su nezadovoljni i one koji su blokirani sa djecom, bolesnici, uopšte ljudi, obični ljudi koji su blokirani, ni krivi ni dužni u svemu tome. Danas, evo, posle 26 godina, danas u predsjedništvu sjede 3 čovjeka koji svi zajedno nisu imali ni trećinu glasova koliko je tada ljudi glasalo za Bosnu i Hercegovinu. I to nakon što SDS, što kažu, uradio ono što je uradio. Danas vladajuća struktura SDA, HDZ, SNSD i SBB nemaju ni 40% glasova koliko je ljudi onda u čitavoj BiH izašlo da kaže... Da, 64%, od kojih je 99,67, praktično 0,3%, mislim. Nažalost, evo, hajde da ne okarakterišem to ja, ali situacija je takva da je ovo praznik koji se ne slavi već tradicionalno i u jednom i u drugom dijelu zemlje. Zapravo on ima različitu simboliku, spominjali ste i sami simboliku, za jedne i za druge. Ako se slažete sa mnom, bili smo jutros u Sarajevu, govorili smo o tome kakva je atmosfera
atmosfera uživo na ulicama i kako će se obilježiti, da skupa odemo do Banja Luke, gdje je naša reporterka Snežana Mitrović i onda ćemo prokomentarisati i tu činjenicu da se ne slavi i možda naznačiti, najaviti da se to u budućnosti nekada i promijeni. Pozdravit ćemo dakle uživo u Banja Luci Snežanu. Snežana, želim ti dobro jutro. Evo sad je i vidimo, snježna i dalje Banja Luka. Kakva je atmosfera? Dakle, pretpostavljam jedan radni dan, evo mi Snežane, jedan radni dan u Banja Luci danas. Upravo tako, radni dan je, čak zasjeda i Narodna skupština Republike Srpske. Sve se odvija sasvim normalno. Po izjavama entitetskih zvaničnika koju smo evo već zabilježili, tradicionalno već uoči svakog 1. marta oglase se, posebno je govorila premijerka Republike Srpske koja je rekla da ovaj dan nema šta da se praznuje i slavi, već da je ovo dan koji je bio okidač za rat, podsjećajući na činjenicu da je prije 26 godina 1. marta u jeku referenduma ubijen srpski svat na Baščaršiji Nikola Gardović. To je ono što podsjećaju svi u Republici Srpskoj, svi politički, dakle oba politička najveća bloka. S druge strane, građani s kojima sam juče govorila, većina njih mi je rekla šta je za vas ovaj praznik. Rekli su ništa. Zabilježili smo ipak jednu reakciju od tih nekih 10-ak ljudi koji smo snimili da su rekli ovaj praznik je dan nezavisnosti i državnosti Bosne i Hercegovine. Ljudi su pomalo možda izbunjeni u Republici Srpskoj osluškujući te mainstream medije i prateći naravno društvene mreže i portale. Dakle, u Republici Srpskoj nema žaljenja zašto se ovaj praznik ne slavi, već ima žaljenja zašto je taj praznik bio, kako kažu, okidač za rat. Nema, dakle, istaknutih zastava Bosne i Hercegovine u gradu, nema nikakve praznične atmosfere, svi uredno rade i ono što se danas očekuje, dakle to su te reakcije koje tradicionalno već svake godine snimamo, koji su tradicionalno već na fonu ovoga što sam već rekla, kazala da je kazala entitetska premijerka. Istoričari neki od srpskih s kojima sam jučer razgovarala su govorili upravo o onom što je gospodin Lagumđa i ti Emela govorili o toj izlaznosti. I ona se spori u Republici Srpskoj, kažu da je i tada Bosna i Hercegovina bila konstitutivna država, 3 naroda, da je jedan narod izjasnio se da ne želi taj referendum, dakle vodeći se računa SDS-ovim stavovima i plebiscitom koji je prethodno urađen, te da je i sama izlaznost na taj referendum bila ispod 2/3 zakonski propisane 2/3, dakle nešto oko 64% kako oni tvrde. Dakle, dosta je tu sporenja iz Republike Srpske i osporavanja datuma 1. marta. Malo je onih koji slave u Republici Srpskoj, to su uglavnom neka prokomunistička, dakle, udruženja, manje stranke ili dio zaista bošnjačkih stranaka koji funkcionišu u Republici Srpskoj. Biće interesantno vidjeti da li su se oni pojavili danas na zasjedanju. Svih prethodnih godina tradicija je bila takva da ukoliko se nešto dešava 1. marta, da bošnjački funkcioneri, političari se na taj dan ne pojavljuju na radnom mjestu ili u instituciji. Uživo iz Banja Luke, Snežana Mitrović, hvala ti lijepa Snežo, družimo se svakako tokom dana. Komentar za jedne ubijanje srpskog svata, preglasavanje jednog naroda, pogrešna statistika za drugi dan koji se obilježava. Ja ću vam reći sa 2 pozicije. Dakle, kao zaista sudionik tog vremena u svakom smislu te riječi, s jedne strane, i kao neko ko se malo ipak više nego prosječni ljudi razumije u međunarodno pravo, u ustavne, da tako kažem, kategorije i brojeve. Da vrlo budemo jasni. Morate poštivati ustav zemlje, morate poštivati volju naroda na demokratsku volju naroda i morate poštivati međunarodno pravo. Vi ne možete voljom naroda odlučiti da nekog pobijete. Jer kao eto narod rekao ajmo ove pobiti. Organizujete se kao u ime naroda i onda bijete druge. Molim vas. 17. decembra 1991. godine je Badinterova komisija konstatirala da je Jugoslavija u procesu disolucije. I tu su famozne Badinterove granice u kojima smo posle svi priznali. Tada je Badinter rekao da treba se izaći na referendum građana. Pozvao, dakle, međunarodna zajednica u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i netačno ove 2/3, mislim,
dakle, ali to sad nije ni važno. To je manje važno. Što tvrde istoričari, kaže Snežana. Pa dobro, tvrde istoričari, pa ste prvo istoričari... Istoričari mogu ne govoriti istoričari, prvo ovako, mislim, nažalost, istoričari nemaju istu sliku naše istorije. Druga je stvar što neki pokušavaju da preprave istoriju koja se objektivno ne može prepraviti. Ali šta je činjenica? Činjenica je, dakle, Badinter pozvao da se organizuje referendum. Nakon poziva Badintera, 9. januara, koji mi zaboravljamo o čemu se radi, je napravljena u skladu sa međunarodnim propisima i Ustavom Republike Bosne i Hercegovine iz tog doba neustavna kategorija koja se zvala Skupština Srpskog naroda Republike Srpske. Oni su tada donijeli odluku da se Republika Srpska pridruži Jugoslaviji. Pazite, da se pridruži Jugoslaviji. Šta se dešava nakon toga? Nakon toga Badinter izlazi sa jasnim zahtjevom da se organizira referendum i da je to stav međunarodne zajednice po međunarodnom pravu i po ustavu naše zemlje. Također, 25. januara u parlamentu Republike Bosne i Hercegovine se donosi odluka o referendumu na bazi zahtjeva Badintera. To je ona skupština kad je Radovan praktično pokazao zašto će sutra završiti u Hagu i za čega će... Da, gledali smo malo čas. Jeste, to ste gledali. Ali znate o čemu se radi? Dakle, na osnovu tog referenduma 6. aprila 1992. Evropska unija, zemlje Evropske unije, hametice priznaju Bosnu i Hercegovinu i Sjedinjene Američke Države. Dakle, za stanovišta međunarodnog prava. Ono što je interesantno. Uzmite podatke. U Banja Luci, tada, koliki je procenat ljudi glasao za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu? Koliki? Mnogo veći nego što danas vidite ljudi koji... A šta mislite koliko je zapravo u stvarnosti? Profesor dr. Imamović je govorio o tome da on misli da u stvarnosti ima podatke. Ljudi u Republici Srpskoj su sve više skloni tom ujedinjenju, tom osjećaju zajedništva, iako mi to kroz medije i kroz nastupe političara ne vidimo. Vjerujete li vi u to? Vidite, ja znam jednu stvar, da je ta izlaznost od 64, nešto posto bila tako mala, slobodno moram reći mala, imajući u vidu volju ljudi u to, jer je u velikom broju sredina je praktično SDS organizirao da se ne može glasati. Pa i da ljudi koji bi htjeli da izađu da glasaju, da ne mogu da blokade, zbog blokada famoznih. Ali ono što je tragedija je u stvari da danas Banja Luka je u stvari Banja Luka koja više nije Banja Luka onih ljudi. Neki onda u Banja Luci bilo 40-50 ljudi a bilo je više, da budemo načisto, zato što je etnička slika Banja Luke bila drugačija. Jako veliki broj Srba je glasao također za nezavisnu, suverenu Bosnu i Hercegovinu. To je ono što sam vas malo čas pitala, i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati i ostali. Dakle, jako veliki broj i Srba je glasao među tih 64%, što je matematički jasno. Politike su nas dovele dotle. Politike koje se dešavalo u zadnjih 26 godina su nas dovele dotle da se ljudi udaljavaju jedni od druge, da se vrši manipulacija ljudima. I politike koje su na sceni posle rata... I vi ste, gospodine Lagumdžija, bili dio tih politika. Ja sam bio tih politika, ali da budem vrlo jasan. Dok sam vodio SDP i dok sam bio u SDP-u aktivniji i prije predsjednika kao član predsjedništva SDP u politiku, ja sam 90. ušao u politiku zato što sam vidio da se jedna zemlja raspada i da se ovdje komunisti najortodoksniji preslače u nacionaliste i da hoće da nas podijele ovdje unatoč civilizacijskim vrijednostima. Ja sam ušao u vladu Republike Bosne i Hercegovine zajedno sa ljudima koji su iz SDS-a bili. Da vas podsjetim, mi smo dva ključna ministra i potpredsjednika vlade iz SDS-a koji su ostali u vladi Republike Bosne i Hercegovine. Mi smo ministra iz HDZ-a, od premijera vlade Juru Pelivana, pokojnog iz HDZ-a, koji je bio predsjednik te vlade prve nezavisne Republike Bosne i Hercegovine. Dakle, tada se vidjelo da imamo s jedne strane, vrlo jasno, ljudi koji su se izjasnili za referendum, ljudi koji su se odlučili za politiku platforme predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine koja je napravljena prva vlada. To su ljudi koji su se borili za Bosnu i Hercegovinu, kakva je ona po svojoj prirodi i kakva će ona, budite uvjereni, biti. Jer nema druge. 26 godina nakon tog 1. marta, odnosno nakon 92. godine, ona takva nije. Mnogo je tema, molim vas da računate na to da imamo nekih 17 minuta, pa evo da budemo koncizni, da i pokušamo sve tretirati. Prije svega noć iza nas je noć kojom smo mi ušli u dan nezavisnosti. Sve ono trajalo do nekih 6 ujutru i vjerovatno ovo nije kraj priče. Recite mi prije svega, kako komentirate ono što smo čuli kao poruke jučer iz Vlade Federacije da se vjerovatno radi o orkestraciji. Je li ovo neka moguća orkestracija? Je li ovo početak, odnosno dio i to onaj burni predizborne kampanje i koga, gospodine Lagumdžija?
Pa, znate šta, neozbiljno je izaći kao vlast i govoriti o orkestraciji, a ne uprijeti prstom u to koje o čemu se radi. Dakle, to je prva stvar. Ja vam ovo govorim na osnovu onoga što sam gledao sinoć, na osnovu onoga što sam vidio jutros. Dakle, gdje ste gledali? Gledao sam vaš program, sam gledao uživo emisiju sinoć, gledao sam vladino javljanje iz Zenice, gore sa puta M17, gledao sam javljanje vaših dopisnika i direktnu pres konferenciju i vaše kolege Krivošiju koji je vodio u studiju. Dakle, to sam gledao do neka doba, onda planinarao po portalima. Kad sam shvatio da sam ušao u 1. mart, ja moram priznat, nisam tužniji ušao u 1. mart. Jer, pazite, mi smo svi skupa nesrećeni ljudi. Vi ste jučer imali borce koji s pravom traže da se pod 1 registri javno obznane. Pa šta je problem? Da se, što bi rekao, bilo ko. Šta je tu problem? Da se objavi registar. Pod 2, da se udruženja silna koja toliko koštaju, da se tu red uvede i da se, dakle, da ne žive udruženja, nego stvarni borci da imaju prinadležnost. I treća stvar, da imaju te prinadležnosti. Pazite, malo matematike. Kaže matematički premijer Novalić da je to ekonomski nemoguće. Federacija apsolutno nije u poziciji da ćemo kolabirati. Hajmo iz početka. Evo, iz rata smo izašli sa 230 do 270 hiljada boraca. Danas ima 570 hiljada u registrima. Dakle, mi smo iz rata izašli u federaciji sa više boraca nego što je Crna Gora stanovnika ima. Dakle, taj rat bi trajao 3 dana, a ne 3,5 godine, da je stvarno bilo 570.000 ljudi. S druge strane, ovdje je kritično otprilike, kako neki procjene kažu, sjećam se iz vremena kad je Zukan pokušavao reda da uvede u to kao ministar, zaista imao je najteži posao u to doba. I ono što je, on je srcem ušao u to i stvarno je kao čovjek koji je prošao rat kao borac, pokušao da zbog svojih drugova, zbog stvarnih saboraca, jer on zna ljude, on zna s kakvim ljudima, kojim ljudima treba pomoći izaći u susret. Pazite, molim vas, danas se u federaciji iz federalnog budžeta izdvaja negdje oko 670 miliona samo kroz ministarstvo, 570 kroz ministarstvo i svi drugi neki iz ministarstva socijalne skrbi i slično. Kad dodate kantone i ono što se u opštinama izdaje, mi dolazimo do jedne apsolutne cifre koja je nevjerojatna, koja je preko 870 miliona najmanje. Ta je cifra, samo da vam kažem, sa onim što se još ne vidi ovdje, manja nego budžet institucija Bosne i Hercegovine koji uključuje oružane snage, BiH, diplomatsku mrežu svuda po svijetu, indirektno oporezivanje, granične službe i tako dalje. Dakle, samo u federaciji se izdvaja više sredstava nego za državu, kompletne institucije BiH po bijelom svijetu uključujući našu vojsku. Ajmo dalje. 30.000 ljudi je tu sporno, otprilike ljudi koji zaista traže prenadležnost da imaju reda veličine nekih 200 maraka. To su oni koji su maloljetni bili u vojsku i do danas nisu ništa uspjeli da urade. Njih nema više od 30.000. Po 200 maraka za 30.000 ljudi, znate dok ćemo doćemo do cifre da manje od 10% od tog iznosa koji danas plaća u federaciji za ove stvari se može... Što tako ne računa premijer Novalić? Kakvi su interesi da se ima duplo više boraca? Ajde objasnite vi to nama onako vrlo jednostavno. Laički. Kakav je tu interes? Što će premijer Novalić i vladajuće strukturi toliko boraca? Ovako. Prvo premijer... Čega? Šta je to? Je li to kupovina glasova, socijalnog mira? Jeste, to je kupovina glasova i socijalnog mira, da budem vrlo jasan i precizan. Odmah da budemo načito. Da smo mi normalna zemlja, premijer Novalić bi trebao jutros podnijeti ostavku nakon što se deblokirali puteve. Dakle, u redu, deblokirali smo puteve. Sad mi podnosimo ostavku i dolaze ljudi koji će izaći u susret ljudima koji su s pravom nezadovoljni. Pošto nismo normalna zemlja, pošto bi ostavka premijera Novalića dovela do krize još veće u federaciji, jer Čović ne bi pristao da se napravi nova vlada bez novih ustupaka, federacija bi ušla u haos. Ali ono što je bilo neophodno da se uradi, ministar Bukvarević bi stvarno trebalo se svima zahvali na ovome i da dođe novi tehnokratski ministar koji će odmah u roku od mjesec dana napraviti registar i dati ga javnost na uvid, da se vidi koji su to borci sa imenom i prezimenom, da se vidi ko je kada bio u vojsci, komu je bio komandant. To se može uraditi za mjesec dana ako se hoće. Ako se eventualno radi o nekoj orkestraciji, ko bi mogao stajati do toga? To je vrlo interesantno. Spekulira se o nekim imenima, već sinoć mnogo putem društvenih mreža, neke to asocira na 2014. Ajmo postavimo stvar ovako. Ja koristim ono što sam vidio u medijima,
prvo ne pratim domaću politiku, nego sam ovo pratio zbog toga što sam bio tužan vidjevši unesrećene ljude s obje strane barikade. Oni koji su pravili barikadu i oni koji su sa djecom negdje pokušavali da dođu. I to se sve dešava na 1. mart, na dan državnosti, odnosno nezavisnosti Bosne i Hercegovine. U danu kad smo predali upitnik. U danu kad smo predali upitnik i gledamo one snimke, ona dvojica viču give me 5. Na engleskom rekli jedan drugom kad se onako pobjednički... Mislite na Čovića i Izetbegovića, vrlo precizno da vam kažem na koga mislim. Na te radosna lica, kako predajemo upitnik, ko da smo predali... Meni ta sreća na njihovim licima izgledala stvarno, moram vam reći. Najtragičnije je što oni nisu glumili, što su oni fakat bili sretni. Mislim, to je najtragičnije. U tom istom trenutku mi imamo ovakve slike. Imamo razloga da budemo sretni uopće? Predali smo samo neki upitnik koji je... Prvo, imamo razloga da budemo sretni zato što smo uopšte... Jer znate šta je bila? Da je kojim slučajem Švicarska 1995. dobila Dejtonski ustav, do danas bi se najblaže rečeno loše osjećala. A da je imala na bazi tog ustava generisane nacionalističke politike u Švicarskoj, ona pukla sve sa švicarskim bankama. To nema nikakve dileme. Dakle, ova zemlja je mnogo jača nego ljudi koji danas vode, nego i ovaj nakaradni ustav. Ja sam u to potpuno uvjeren. I ovo govorim na bazi razgovora upravo s onim ljudima od početka naše priče s kojima, sa mojim studentima, postdiplomcima, dodiplomcima, briljantnim mladim ljudima. Potpuno sam uvjeren da se njima ovo neće možda tako dugo prodavati. I u krajnjem slučaju, zašto sam ovo rekao, znate, da današnja vlast je izabralo manje od 1/3 ljudi u odnosu na one koji su se opredijelili za nezavisnost BiH. Ovdje postoji potencijal toliki u ovom narodu da se vidi da ovako više ne može. Zašto ova manipulacija, da se vratim na to vaše pitanje, da ne ispada da sam pobjegao od toga? Hajde vi meni objasnite. Kako to da su se zadnji povukli sa Ivana ljudi koji su isto su unesrećeni bili i na Ivanu i u Zenici i na Vogošćanskoj petlji. Ali da se povukli zadnji sa Ivana tamo gdje je recimo im bio s njima ministar boračka pitanja kantonalnih koji dolazi iz vladajućih struktura. Kako to da se on tu s njima našao i da je politički likovi da su tamo bili koji nisu iz SDA? Kako to da još dok mi razgovaramo možda ćemo dobiti bolju vijest? Kako to da u Šičkom gore na Šičkom brodu kraj Tuzle, da još uvijek stvar nije deblokirana? Kakva čudna koincidencija u Tuzlanskom kantonu koji je sada dobio novu vladu na osnovu raspadnute koalicije. Ja to vi meni hoćete reći ono što se priča i po društvenim mrežama i u mnogim komentarima još nije zvanično da iza ovoga stoji gospodin Kukić. Pazite, on je samo jedan. Ili gospodin Fahrudin Radonjić. Pazite, oni su logična konsekvenca onoga što vi sada pričate. Dakle, ja nemam nikakve informacije. Dakle, da su ovi borci zloupotrebljeni na neki način. Dakle, ja odgovorno tvrdim, ali da budem jasan, molim vas, oni su zloupotrebljeni. Međutim, njihovi zahtjevi su opravdani. Ova vlast je dužna da riješi to i može riješiti za 30 dana ukoliko želi. Odgovorno tvrdim, novi ministar, registar da se napravi za mjesec dana ne treba više i da se iz preraspodjele budžeta riješi problem za 30.000 ljudi. Što vi to niste radili kad ste bili na vlasti? Zukan Helez je to pokušavao da uradi i zaista mi smo takav haos našli. Mi smo u takvo, da tako kažem, stanje ušli nakon tolikih godina. Ali evo, ja prihvatam odgovornost. Ajde malo da pričamo i vaše odgovornost. Moramo negdje pričati. Naravno da je ona najveća na onima koji najduže kažnjen sam na izborima za tako nešto. Povukao se 3,5 godine me nema. Dakle, povukao sam se radi druge stvari. Za vas lično. Znate li šta kažu za vas? Ne znam šta kažu za mene, svašta za mene kažu. Kažu da ste jedan od najinteligentnijih političara, da ste u svojim nastupima fantastični, da ste sjajan profesor i orator. Međutim, da ste negdje, kad smo govorili na početku o onoj silaznoj putanji, tuda odveli socijaldemokratiju u Bosni i Hercegovini. Osjećate li se odgovornim za to? Vidite ovako, da vas podsjetim malo. Kad sam preuzeo mjesto lidera SDP-a, SDP je tada u parlamentu BiH imao jednog poslanika. U federalnom parlamentu smo imali 3 poslanika. To je SDP koji je jedva prošao izborni prag zajedno sa drugih 6 političkih partija. I mi smo 2 puta pobjedili na izborima, kako se u Bosni i Hercegovini pobjeđuje sa 15 do 17% glasova. U takvom ustavnom konstruktu najveća moja greška je bila što 2010. nisam uspio dovoljno, što nisam dovoljno pametan bio, da tako kažem, sa svom tom pameću, da objasnim ljudima da mi nismo vlast, nego da sa 17% smo dio nečega participirati. I još kad se sjetite da sam, odgovor moj je bio pravljenje programske platforme na poruku Dragana Čovića to veće
izborne noći, nazdravljavam sa šampanjcem iz Stonog grada hrvatskog entiteta. Ja sam tad rekao, nema Stonog grada, nema šampanjca, nema mobitela, nema Dragana. I jedino što smo mogli da uradimo je da napravimo vlast sa SDA-om, jer alternativa da SDA i HDZ naprave vlast i da naprave taj treći entitet. Dakle, ja sam izabrao manje zlo. Ali to ni to se dobrim nije pokazalo. Pa ni to se nije dobro, ali ja sam smatrao da bi bilo lošije da smo s Draganom napravili vlast i pristali njegov treći entitet ili da smo pustili SDA u kilovom kakvi već jesu, da oni sa HDZ-om to urade. Dakle, mi jesmo... I znate šta je još moja velika greška? Ljudi s kojima koje sam dozvolio da se... Koji ljudi? Je li to Željko Komšić? Ma kakav, Željko Komšić je samo... Željko Komšić je produkt stranke Socijaldemokratske partije. Željko Komšić je jedan od vaših nekad vrlo bliskih saradnika. Bili ste si dobri, gospodine Lagumdžija. Sad se prepucavate, vi ste počeli sa nekim javnim prozivkama, odnosno sa javnim pismom, gdje ste konstatovali da je gospodin Željko Komšić zapravo zabio nož u leđa svojom kandidaturom toj građanskoj opciji ili ljevici u Bosni i Hercegovini. Možete mi to obrazložiti? Pa vidite, prvo, vidite ovdje, ovo što kažu ko ono stari čaršijski fol, šta radiš, on je prvi počeo, pa sam ga onda ubio ko zeca. Dakle, nije pitanje ko je šta prvi počeo, pitanje je šta su činjenice. Dakle, ja mogu naći vam izjave gospodina Komšića koji je u stvari prvi počeo, ali on je u stvari prvi počeo ono zbog čega sam ja uopšte progovorio. On je praktično pocijepao sporazum između SDP-a i FDF-a o ujedinjenju ljevice. Nakon skoro 2 godine... Što mu to dopušta gospodin Nikšić? To što mu dopušta Nikšić, ne bi ja u Nikšićevo ime govorio, Nikšić će valjda to nekom objasniti, ne trebam ja za to objašnjati. Ja mislim da mu ne treba to dopuštati i mislim da je trebao odmah reagovati kad je napravio samo kandidaturu koja je suprotna sporazumu o ujedinjenju čitave ljevice. I to postavite kao, i on je postavio sve to kao ličnu stvar. Ja ću spriječiti Dragana, ja ću spriječiti onaj viče, ja ću spriječiti Mileta. Pa nije ovo korida u Čevljanovićima da se dvojica, da mi sad sretni gledamo tamo i posle pjevaljki raziđemo se kući isto tako nesretni. Dakle, ovo su ozbiljni izbori. Potez lidera DF-a je bio direktno pucanje u leđa o projektu nastavno na Jahornovskoj deklaraciji. Zbog čega i zarad koga? Vidite, u politici, pošto ja nisam istražni organ, u politici uopšte ne tražim, što kažu, više ni razloge, ni povode, nego vam govorim o posljedicama. Posljedica njegovih odluka je da Dragan Čović jača, da Dragan Čović urniše opoziciju unutar hrvatskog naroda i posljedica toga je da u stvari Dragan Čović će ući u predsjedništvo i što je još gore, stvara se privid da je glavna priča u predsjedništvu, a ne u Domu naroda. Jer onaj ko osvoji Dom naroda, on će formirati vlast u zemlji. Mislite da to gospodin Komšić radi svjesno? Sad vi mene pitate, prvo ja jesam doktor, ali za kompjutere. Ja nisam doktor za uglavu. Dobro, bili ste, kažem, dugo ste si bili dobri, pa to ponavljam, valjda ga donekle i poznajete. Rekao je da neće posustati ni pred kakvim prijetnjama, ni Trumpa, ni Putina, ni ko još bio. Ne mogu se sjetiti. Kim Jong-un, evo kažem i Alma, da. Evo vidite, Ivama, evo, pa vi kad ste ga pitali, to veoma šega bilo, mislim da je to čovjek ponovio. A vi ste inače kamenog lica kad razgovarate tako, vi se uopšte ne smijete, a Ivama je pobjegao osmije, evo kao i sada malo. Ali vidite o čemu se radi. On je o time u stvari samo rekao da potvrdi ovo o čemu vam ja govorim. Da ni Trump, ni Putin, ni Kim Jong-un, kad bi se dogovorili, a on se ni o čemu ne mogu dogovoriti. Kad bi se njih trojica dogovorili, oni ne mogu pomoći ujedinjenju ljevice i građanske opcije. Hoće li se ljevice dogovoriti na kraju? Hoće li... Ja se iskreno... Šta će biti? Koji je po vama scenarij? Što se mene tiče, ja sam to predložio vrlo jasno. Ono što sam ja rekao javno, to ono što sam ja govorio na sjednici glavnog odbora, otišao sam na sjednicu glavnog odbora, potrudio se napraviti na 7 strana analizu koja vrlo egzaktno govori, predložio šta da se uradi. Mi treba da se SDP mora izaći sa kandidatom, to nema nikakve dileme. Je li najbolji gospodin Denis Bećirović? Ja sam bio precizan tu, postoji interna procedura kako se do toga radi, treba uključiti mogući veći broj ljudi. Ali pazite, ja sam vrlo jasno rekao da to može sigurno biti Denis Bećirović kao čovjek koji ima iskustva u državnim institucijama. Ili Nermin Nikšić. Ili Nermin Nikšić kao predsjednik stranke, po definiciji predsjednik stranke uvijek u takvoj situaciji. Mislite li da će se povući Željko Komšić? Pa pošto se Putin i nisu složili, ja vjerujem da su jako puno razgovarali o tome i uključili su predsjednika Sjeverne Koreje. Možda je Sjeverne Koreje bio malo teško bilo ga. Možda bi se ova dvojica i složili.
Ali ovaj iz Hajmo Koreje malo nikako London, nije. molim vas, Sjeverne Koreje, imamo 3 minute, dolazite svježe iz Londona, tamo ste razgovarali sa lordovima i sa novinarima famoznog Guardiana. Kakve nam poruke donosite? Kako Bosna i Hercegovina kotira u tom međunarodnom kontekstu i šta su bile teme vašeg razgovora? Teme mog razgovora su bile, prije svega sam tamo bio u Domu lordova i u parlamentu na poziv 2 parlamentarne grupe o inkluzivnom razvoju, dakle koja se bavi ekonomijom, i druga grupa koja se bavi ispunjavanjem društvenih samodrživih globalnih ciljeva do 2030. godine, i predavanja u Kingsu, odnosno na Oxfordu, koja se tiču prije svega društva, zajedničkih vrijednosti, multikulturalizma i veze između toga i razvoja uopšte naše opstojnosti. Ono što, ali tu sam posebno u Guardianu i posebno u parlamentu imao priliku, i tu sam vidio da najveće interesovanje je, da ništa manje interesovanje nije vladalo za Balkan, Zapadni Balkan, a onda posebno za Bosnu i Hercegovinu. U Guardianu sat vremena sam sjedio sa uredništvom 4 ključna urednika Guardiana za Evropu, za da tako kažem, ovaj dio svijeta, za pitanje uopšte multikulturalnosti, razvoja planetarnog, geostrategije. Sat vremena smo pričali o ovome zbog čega sam došao, onda su oni sat vremena želi da pričamo o Zapadnom Balkanu i više od sat vremena smo pričali o Bosni i Hercegovini. Moje poruke su vrlo jasne bile i to mi je drago da se prvo ovih 6 zemalja preostali mora ući u Evropsku uniju što brže, jer to više nije pitanje nas ovdje, to je pitanje budućnosti Evrope. Ulazak Zapadnog Balkana u Evropsku uniju je geostrateško pitanje čitave Evropske unije i njene budućnosti. Je li to sad intenzivirano u kontekstu ovog ruskog utjecaja? Apsolutno. Ja sam čak rekao, pravo da vam kažem, 2 stvari morate znati. Meni je toliko drago što su Rusi i Turci ovdje toliko počeli da se pojavljaju. Oni me gledaju, pa jel ti mi... Da nas konačno istisnu u Evropsku uniju, jel? Ne, nego konačno se vi sebi dođete, dragi moji Evropljani, šta je vama, jeste vi normalni Amerikanci, pa zar ne vidite, vi se, gdje god se kreira vakum, uće neki plin će unutra ući ako izbacite zrak. Dakle, to je jasno ko dan da se oni moraju ovdje... I ono na što još skrećem pažnju, a to je da ukoliko se ovdje stvari destabiliziraju, da se to, za razliku od 1992. neće zaustaviti na granicama Balkana, da će se to direktno proširiti na čitavu Evropsku uniju. Danas je Evropa u jednom traženju same sebe. Danas je svijet sukočen sa sukobom društva zajedničkih vrijednosti i segregiranih društava. Ono kroz što smo mi prošli 1992. 1995. Rekao sam im, možete li vi vjerovati da sam se ja 1992. probudio u svom stanu, da nisam vjerovao nakon nekoliko mjeseci garantiranja i opsade da im se to dešava, jer 8 godina prije toga naši kompjuteraši su išli da pomognu u Los Angelesu da kompjuterska podrška olimpijskim igrama u Los Angelesu bude kvalitetnija. Je li vama jasno da se to desilo nama, a ja nisam sebi mogao doći da nam se dešava kad nam se dešavalo? A kamoli, da znate, vama se to može desiti, da se probudite ovdje, da ne znate gdje ste. Da ovo više nije pitanje vaše lijepe budućnosti. Zašto? Klimatske promjene, razrušava se planeta, potpuno se moraju novi ekonomski odnosi ustrojavati. Mi danas prisustujemo 6. masovnom istrebljavanju vrsta biološki, koje 100 puta je brže nego ikada u istoriji. Dakle, pored ove zime i ovog ljeta koje imamo. S druge strane, nejednakost planetarna postaje sve veća. Kad je Obama ušao u Bijelu kuću, 159 Amerikanaca imalo kao pola Amerike bogatstvo. Kad je Trump ušao, 8 ljudi je imalo bogatstvo kao pola Amerike, a prije mjesec dana razgovarao sam sa ženom koja vodi taj čitav projekat. 3 Amerikanca imaju kao pola Amerike. Dakle, to je rak rana koja izjeda planetarna društva. I evo s time ću završiti. Sjedio sam sa ljudima koji su, premijer je bio Holandije, ovaj drugi bio lider sindikalnog pokreta u Evropi, profesor sa Harvarda, profesor sa Oxforda, ljudi, parlamentarac jedan. Dolazi iz 5 zemalja. Sjedili smo, jedan iz Holandije, iz Engleske, Škotske, Španije i Australije. I ja njih pitam, imam ja za vas pitanje. Šta vi mislite za jedno 25-30 godina? Sad se odlučujete ne više o sebi nego o svom djetetu. Šta bi mu preporučili? Gdje da odseli? Da ode u školu i da živi, jer u vašim zemljama smatrate da nije baš sve najbolje. Koja je to zemlja na planeti gdje bi vi vidjeli svoje dijete za 25-30 godina? Ja, kako su se zabrinuli kad su počeli da razmišljaju. Ima li uopće te zemlje?
Reću vam, dakle, pazite, ljudi dolaze iz zemalja koje su nama Eldorado. Australija, Holandija, Škotska, Engleska i Španija. 5 zemalja koje su izabrali. Brazil, Kostarika, Urugvaj, Sjeverna Irska i Norveška. Dakle, imamo razlog za zabrinutost kako izgleda planeta. Kako će planeta izgledati? Drugim riječima, dajte ljudi, okrenimo se ovo malo naše ovdje nesreće, da je pospremimo i da se vratimo onome što je vrijednost i Zavnobiha 1. marta i hajmo brže u Evropu. Mikrosvijet, kad ste razgovarali sa novinarima Guardiana, jeste li razgovarali o ovom naoružanju u RS-u o kojem su i oni pisali? Ono što ću da vas pitam, mi sad ovdje imamo situaciju gospodina Lagumdžija, blokada koje smo vidjeli sinoć, jednih masovnih protesta, masovnog izlaska ljudi na ulice koji može biti itekako masovniji. S druge strane imamo Milorada Dodika koji se negdje naoružava policiju i crta granice. Govori se o ruskom utjecaju, pojačava se suprotno tome ili zbog toga i interesovanje Evropske unije za ovo područje. Mogu li se ovdje desiti ponovo nekakvi sukobi? To je ono što se narod pita i od čega narod strahuje. Ne mogu se desiti. Dakle, najjasniji odgovor ne mogu. Onaj ko prvi počne, taj će završiti u Novom Hagu ako bude imao sreće otići u Hag. Kao što su prošli put završili oni koji su prvi počeli. S tim što ovdje će završiti pred domaćim sudovima prije nego molit će Boga da ode u Hag. Onaj ko prvi počne. Onaj ko prvi počne će direktno narušiti Dejtonski mirovni sporazum i narušit će ono što je stabilnost regiona i strah svijeta da se ta nestabilnost odade. To je prvi razlog. Drugi razlog, neće imat ko da ratuje za ovi ljudi koji bi danas ratovali. Jer pogledajte danas, niko ne smije da ode ni iz vlasti ni opozicije pred ove borce. Nema niko više kredibilitet. Nema ni jedan politički lik nije otišao pred njih da kaže evo ja ću vam, hajte za mnom. I zato mislim da, dakle, ne treba se toga plašiti. To je prvi razlog. Drugi razlog je taj što ja zaista vjerujem da se ovdje ipak može. Ima ovdje dovoljno ljudi i to evo ovaj borački zakon i ovaj predavanje upitnika. Evo moj poziv, ne više, ne svima, evo opoziciji, toj neujedinjenoj. Ujedinite se oko analize. Eto, imate li zajedničku analizu? Pa se objedinite oko agende šta vam je raditi. Pa se objedinite oko aktera, ko će od vas šta da radi. Pa onda krenite u akciju. 2 su plana. Uzmite boračke predavanje, izađite pred ljude. Lideri SDP-a, DF-a, naše stranke, HSS-a, NHI-a, 90-ke, dakle svi koji niste vladajući. Nađite se sutra. Izađite i kažete, evo su borci tražili. Evo kako bi mi da smo vlada. Kako to je utopija, gospodine? Što je utopija? A što je utopija? Iz ove naše perspektive, to se neće desiti. Pa neće kad i ja zovnem. Isto kao što se neće desiti ovaj aprilski paket za koji gospodin Komšić kaže da bi se jedino tad povukao. A znate, prvo aprilski paket, to su gluposti. Znamo, jasno i vama i ne da smo... Ma ja, ali čuo smo gospodina Komšića koji kaže, ako se desi aprilski... Ajmo govoriti o stvarno koje se realno možemo natjerati. Glas javnosti može natjerati lidera ovih 4-5 strana kada sjednu zajedno. Može i valjda natjerati ako im kaže izađite, pokažite nam šta ćete vi uraditi. Ovi građanskih opcija. Jeste, građanske opcije. O njima samo govorim. Sjedite i dogovorite se. Imate kvalitetne ljude. Za 2 dana se dogovorite. Izađite pred ljude i recite, sazovite sjednicu federalnog parlamenta i recite, ovo je naš prijedlog. Ali ne tamo neke jeftine demagoške priče, neka saopštenja tipa borci su u pravu, mislim, to oni znaju. Baš da vidimo, evo ću vas poslušati, I druga stvar, evo upitnik je predan. Postoji ona agenda evropska. Uzmite fino, sjedite, skupite svoje eksperte, nastoj, vidite, zna se tačno šta je, koji su potezi. Navešću vam primjer. 2014. je usvojen set antikorupcionih zakona. 2014. To je direktno su zakoni koji su dio reformske agende. Postavljam pitanje. Zašto ova vlast za ove 4 godine nije primijenila ni jedan od tih antireformskih zakona, a zašto kad su donijeli zakon o akcizama za 48 sati ste na pumpi to mogli da vidite da je doneseno. Dakle, ova opozicija, građanska opcija ima šansu. Samo nek uzme 2 paketa, nek se ne šire na gluposti, nek se ne šire ko će šta biti. Neće niko od njih ništa biti na kraju. Ako se ovako budu ponašali. Mislite li ako ostane više kandidata, dakle gospodin Komšić, još neko, da tu nema prolaza?
Pa prvo, mislim da... U oktobru. O njemu više nešto da pričam. Mislim, on očigledno ima svoj... Neću ni o novama, kaže da ste izvučeni iz naftalina. Super, eto, ja sam izvučen iz naftalina, hvala Bogu, on je svježa skijanja došao ovdje da vam ispričao šta će. Što mu svi toliko osporavate to skijanje? Pa čovjek se bavi sportom. A svi stalno govore si išao s planine sa skijanja. Kogod spomene gospodina Komšića. Šta s planine si išao? Sa skijanja, mislim, skijanje mu svi dobro, šta sam trebao reći iz kafane? Neki izađe iz kafane, dođe ovdje. Mislim, svejedno, sa skijanja iz kafane, nema veze. Nije svejedno. Ma nije, mislim, svejedno je zato što ne radi svoj posao u oba slučaja. Šta me briga gdje, mislim. Ali, dakle, nevažno je to. Ja sam izvučen iz naftalina, super, ali možete vi nekom reći, da je grbav, možete nekom reći da je siromašan, možete nekom reći da je malo, eto, cota, ali ne možete reći to što je čovjek rekao ga diskvalifikuje jer je grbav. Ja sam rekao što sam rekao. Ne obračunavajte sa mnom. Evo, ja sam kriv. Ja sam naučio svoje greške. I predsjednik aktualne SDP-a, Nermin Nikšić, kaže da niste trebali to javno reći, da ste to rekli na glavnom odboru i to je to. To je vrlo interesantno. Što kažu, on ima olakšavajuću okolnost. Ima olakšavajuću okolnost što sam to pročitao kao dio njegovog intervjua. Ne mogu da vjerujem da on onako rekao. Imajući u vidu gdje je rekao, ne bi ništa čudilo šta je fakat rekao. Rekao je u dnevnom avazu. Eto vidite kako je logično sve. Ali ako je to rekao, to je najbrže rečeno besmisleno i tek onda ćemo ući u problem. Onda neće znati kako se zove kad uđemo u taj problem, jer nema tog predsjednika te stranke demokratske koji može jednom članu stranke zabraniti da nešto javno kaže. Pa nije on vama zabranio. Ne, smatra da nije u redu, jel? Da. Smatra da nije u redu da članovi govore nešto. Smatra da... Pa ne mogu da vjerujem da je čovjek to rekao. Ja prosto ne mogu da vjerujem da je to rekao, tim više što je u tom istom intervju... Dakle, mi sad u Socijaldemokratskoj partiji imamo koncept potpuno nedemokratski, članovima se preporučuje da ne govore javno. Ne, da budemo pošteni. Zato mislim da je možda neka štamparska greška. Jer u istom intervju je rekao da je Denis Bećirević rekao to na predsjedništvu i onda napisao javno i to je u redu. Kad sam ja rekao... Možda ste samo vi sporni. Odlično. Ako dođemo do toga da sam ja sporan, bojim da će mnogo njih više biti sporno nego što sam ja. Dobro. Da to posložimo u glavu. Eto, posložit ćemo. Posložit ćemo. Hvala vam puno. Dali smo vam i više vremena. Probili smo termin, ali vrijedilo je. Sami ste tražili, ja vam nisam nudio. Sigurno sam da će to i gledatelji reći. Hvala vam puno još jedan put da evo vi i ja zajedno čestitamo građanima Bosne i Hercegovine Dan nezavisnosti. Hvala vam lijepo. Hvala i gledateljima što su bili sa nama uz profesora, doktora, gospodina Zlatka Lagumđu. Odjavit ćemo se sa novim danom. Samo da vam pomognem kako ćete me odjaviti to. Ja sam na kraju svog, da tako kažem, političkog puta kao lider stranke odlučio da budem ono što hoću da ostanem do kraja života. To je da budem student, da učim druge, da učim od drugih, pa čak i od svojih studenta i da učim svojih uspjeha i svojih grešaka. I vjerujte mi, to je... Koji vam je prosjek? Koji vam je prosjek? Pazite, nije fair da student sebe ocjenjuje. Koji vam je prosjek? Ja sam kao student imao izvanredan prosjek kad sam bio stvarni. Koji vam je sad prosjek? Pa ne znam, zato što još se nije našao. Nakon svih ovih ispita? Nakon svih ovih ispita, pa nije u redu da se, znate, student ocjenjuje. Morat ćemo pitati neke od mojih profesora. Moje studente ću pitati koji bi ocjenu dali. Vrtkav ste student Pa znate kakvi su studenti? Znam, korektorom tamo po indeksu. Sa nama bio student Zlatko Lagumđija. Hvala što ste bili ovo jutro uz Novi dan. Učinite to i sutra. Lijep pozdrav.